The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO. Uba Preston Tensong uba kemiru katanat korbari ke jelau le tho ba sangut ke dekat ke MCTODA kila syakam hagi pulet hadian bagalami ke jengkul mar halat morung keneng haga santarek unai wiang ulang baga sarkar kala IT kena kam syaki bor district bat ki pulet bagian le ke badan kam katkum ki kenon an bagino ki ke bakhang ki trok ke degi bapersya ya ke jeng bamla jo ki karkhana do bilat ban pentre kam ya ke dor ket mar bala bu ke sarkar Uba Preston Tensong ulang baki bor penyat district ke East Janta Hills kila penelong ya ke jengalang bat ki karkhana do bilat haga baki le menjur ban buat ke dor bobot dak sarkar jela tang hapo uput usaham ke jela pat kimla satiapat ban bodor ya ke baik ket mar sabar uput jong ke jela ula kentui gino yaki bakin wan ke jeng ekran bagi bor penyat district haga jakaban pentot ya ke jengat ki kali haga surok ba national highway kebangadon ni ban ong kalong takoi ba baro kung mga ong pi inong soksno rejela megla joni lada pi ong kiriu simet lada pi ong kaborsnong kabortao lada pi ong kiseng balang lada pi ong kiseng kino kinuru udon ulai nubahe uba ngihap ban burom yuta bat kata kalai ngabahe kolong ke boundary Hi kini kibaya mut banyak kami ya ka yaki jing ka movement jo kitrong lan ni jo ki commercial vehicle ka isu jo ki kalong takoi berkata kalong baki persya ba kita ki cement company kim pentrekam ya ka government rate lan ya ka dor ka bala dep notify la baga government teh ka bay day bat kata ki song satay sya po Janta Hills haga baki persamban demonstrate ki persamban kan te ka meeting nakaliang jong ka district association jo ka East Janta Hills kila khot meeting asing ai se bat haga bakadu kila communicate ba yes nakaliang jong ka ki companies cement companies so play menjur ba ya kador bai kali kitu ki bakit cement Lani kibakit ikindong-indong kitiar kita nantai na keja kajoki kabangot iya karkum kador jong kastit comment kabangilap notify tehlay kata kalong betik tang hapo kajela ngimla ban notify pada kador bede syasa namar ngim non hok mangiban le kata tehlay kini kidang peten ni kata namar hana bade ban notify dak kalian street comment kum nogin la ban notify kata nama kani kadai betik tang hapo kan jurisdiction jongi ya kabadai sabar dengan ong pi nama kani kadai central dengan apply pada central hak balik si Assam kan no West Bengal kan no kamu pun dah kata kalanti ya te nak kata kada kim hun ki beteng si beteng jaki te kum tu kajia men step lah ban ong khat arsi teng la ni si beji hak baki kulit keman si haban simnya ka steps ban control ban ru ban ong bas ngobha lada phikwa e ji kren dei ka kelenti ngobha la phikwa ya ta ko kelenti phikwa ban ni kendu e ka disposition phikwa ban ni kendu e government ya ta kelenti ban dei ten le ba pin su ong ba pin ya khang ba pin ya ban thut ban panui kham tam ha kana salawi na trai tam ba ya ka ya ji sa kem na trai nam lu na ka sangut sangut tam la dam don kam ni nak kem su
kasyong kat kum kajing namari kaning la IT haka distribution bat haki pulit bakin le ka betul kam te ya kane ban ong ya ka ban ya kane ban ong haka kendon ayu ya kata rung la ban ong ya menta mat ki ba bon ki provision ki ba habang iket lade haka ba habang ira ya kitu ki beriu ki ba yat persai ka ai ki don ki provision ki ba per kat kum ka ai jong ka rin dia ba ko